Assalamu alaikum, биздин достуу каналдын көрүүчүлөрү. Туугандар, бүгүн Ноокаттагы чөп базардабыз. Чөп жем баларыны сиздерге тартып көрсөтүп берели, туугандар. Чөп пресс канчадан болду теге? 250 чөп пресс. Чөп ошондо. Беде канчадан болду? 320 сомдон болду. Саман канчадан болду деге? 240-230 болду дейт тугандар. Саман пресс. Паян канчадан дейсиз? 65 сомдон экен тугандар. Тугандар, мына жактан дагы чөптүн баларын билели, канчадан болду. Сиздер лайктан басып туруңуздар, колдон келсе. Çöp kançada odası ki? Çöp kançadan eken? 380 sonundan. Ak çöp da bu var. Ak çöp bu son. Aralaş ha. 280 sonundan eken. 280 sonundan eken. Vallahi. Satıldı uşulak ha? Kançadan geldi? 16. Kançadan geldi? Bede 330'dan. 330 sonundan satıldı bir bede. Bunu kançada odat? Bunu 280. 280 sonundan var. Akçoğun taza. Baya tuğanlar, Cem bazarga da kelip kaldık. Cemderdin bağlarını kançadan boldu, kançadan satıldı bileli. Assalamu alaikum ukam. Muna Cem bağlarını aytıp koysam? Bir şeyler. 21'den kebek. Kebek 21 sonundan. Kayaktı bu? Kazakistan'da. Kazakistan'da. Buğdayçı? Buğday 27 sondan. 27 sonundan. Bu kanday Cem öyle? Bu karok. Karok. Kançadan bu? 20 sondan bu. Pakta güncel açı? Bu 32 sondan. 32 sonundan. Bu kanday Cem? Bu çipsi maldan çipsi. 37 son. 37 sonundan. Arpa açı arpa? Arpa 24 son. 24 sonundan. Makaşı maka? Makada mı? 24 son. Tartılgan açı? Бұл да 24 сомдан екен туғандар. Жақсы, шол Ноқаттағы Жем базарға келе бересіздер туғандар. 2000 болды көтеріліп кеткен. Осы маканың 20 Макадан көтеріліп кетті бе? Мака құрғы макаға алып тұрды. Осы 22 әрін 20 сүлесі тоқты. 2000 болды. Мака көтеріліп. Гарох. Bu son ne yapalım? Görak. Artık Garak'ın diyemi, öte kaloriyası hem küçtü. Arpadan 300'e, kevekten 300'e küçtüce. Arzan, 20 son. Bu maldarga da asıl mı? Koy, poy. Mallarga da, toğuklarga çılabilsen ama rızı son semelik yetmişi. Buna toğanlar. Kaloriyinsiz öte küçtüge. Küçtügen toğanlar. Arpamaya nemeden 300'e küçtüge. Kele öresler toğanlar uşul. Bilesizler Noqattagı Cem bazarga. Mınaga.